five is in a high five. High five. Thank you, Jesus. Yes. Come on, do it. You can do it better than this. You can do it better than this. Come on, do it. Glory to God. Glory to God. Oh my God. It's nice to be here. Tell my camera to where she is. That's Gumnand Lavazalan, yes. Yes, Gumnand, yes. Tell my country, yes, Marana Gumnand. Let them have my young Mulaiba. Let them have my young Mulaiba. And then there are sex. I speak in that. And the Bayans are there. I'm to the ass, must be why I call. Hallelujah. Shaizanda once more. Glory to God. I'm asking the part of sharing over. On business, cats of Puma when gone. So this cats of Puma when gone is for the program, ne? Yeah, but anyway, it works together for good. Chapter before sends opening Bazalwane, let us bring the offering. Program director to Koshiwe. I wanted to bring us from the beginning, but thank you so much for forcing yourself through. It's for our cool. We don't know can say that as a lot of long and then the can say in the Itulo. Hallelujah. Ekuseni ngithe ngikhuluma nani ngaqhuzuka. Ekuseni bengikhuluma ngani but ngaqhuzuka. Angazi ukuthi kwangathi umoya ingcwele wangisiza nje ukuthi ngi-understand. Relay ekuseni nge-relay ngathi ngu-starting point wena. Ngifisa ukusho bantwana bami nomhelo lana enkosini ngiyancenga ngisizeni ngokumlalela nangokuthwala lesiphambano. Amen. Kule race siyazi relay ne nabakhona u4 sikhona 1 sisagijima nje 101 yokuqala. Mina nje ngigijima nani 100 yokuqala. Ngicela ningisize ukuze uthi ngithi mase nginikezela komnikezela kuye ngesikhathi engiyonikezela ngokumsa kaNkulunkulu ngimnikeze into ehlobile ngezwakala. Sazi sonke ukuthi kubuhlungu ukuthi urelay baye siyasazi ukuthi net siyesikhanethi kusama kusethwa scheme siphiwe seqaleni wayisusa kahle iwinile lethi. Siphinde futhi sithi lo finishayo wafinisha kahle siwinile lethi. Nethule lamkhathini they maintain basimaintainele kahle kungalahleki ngoba nabo bamusa unamba banayo. Kuyezwakala ngane zakwethu. Niyangizwa ngoba benikhona. Ase ngaqhuzuka ngathinteka kwangathi uvuleka kahle kahle lenzayo. And no one vote please nanguthi no anenzisise Nkosi. So that now when my time comes and give it a smile. Kume nje ngoPaul ngulwile ngolokuhle. Liqedile ibanga. Ngigcinele ukukholwa. Manje sengiyangena. It's nice to be here. Uphakathi kwethu. Cela worship team izohlabelela abazalwane. Sizo welcome our mother. Okungiyena namhlanje ubaba Zwane uvamsatha ngisashuma esemvala nethi mina sengiyavala nje. Semvalela yonke lento ekhulunyiwe. Ngiyasila wena wabona abantu bebhoda. Mase baqeda ukufaka amavoti baphakathi bese ngiyasilwa. Seyathathwa lento ezosilwa la iyo lezothatha ukuthi siphinde
next step ke ukhona wena yona lezosiza sithi 660 2026 Youth Conference 660 Yezwakala 660 20. As many now, we just go straight to the word of God. Can I start with just a song, worship song? And welcome our mother, Jesus. Thank you so much, guys. I went to this is home. We praise the Lord. Holy
ngidlulisele thuba bangcwele nginibingelele egameni lika Jesu. Amen. Kuvela lethi ndoda inente emalanga enedifuna kuphuma tonke ngelanga linye mfundisi gama. Enedingeke dikhona kuphuma tonke ngelanga linye. Ngoba dinyende kakhulu ngoba nemona bayangicela ukuthi ngamhla ka16 ngiyokhonda lapha yana eAmsterdam ebandleni la ekhaya eDidani. Aboza kwethu abanye kababomdluli mangikhonza ngiva ngiba jealous ukuthi kwangathi ngabe ngikhuluma nabantwana bami bakhona lezi zinto esizoyikhuluma la, but ngenxa yesikhathi nangenxa yamacoast bahluleka. Then ngisho ukuthi ithuba elinjena bangcwele noNkulunkulu ngimethembisile ukuthi angisize ngisebenzise profitable egameni lika Jesu. Amen. Bathandekayo angiphinde ngikhumbule ibandla ukuthi ngidawuthi seloku ngasindiswa ngisho nasebandleni lami lokhu lengifike ngakuthola la eJOS bengingakakuthuli lokho kwenda ukuthi uvisise the vision of the church, ukuvisise kahle umbono welibandla ukuthi hlehle kwendiwani kwendekane. Ngangi-understand ukuthi siyashumayela nomfundisi wami, but nje lokuthi ngiyivisise ngendlela ingene ngayo emathanjini ami bazalwane angizange ngive ngalendlela lokuthi nje sinjinja impilo debantu emhlabeni wonke jikelele tibe impilo letingcono ngaKristu Jesu nje kuphela. Wedlula uNkulunkulu wasethesa umthwalo wathi asibaqoqe bonke sibalethe kuye embusweni wakhe. Wedlula uNkulunkulu wasithesa umthwalo lomkhulu ke namanje ngaDisemba wathi thine asi lo engabe akathathe sakhe isiphambano amane ajoin eJesu kulomsebenzi lo lamnikede wona. To my surprise namanje kuphinda kuyashiwo ukuthi built by God. Hallelujah. Guided by trust. Hallelujah. In God. Then ngifuna ukuthi sesisonga in short. Nkosi ngisize in short egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyangakhona abazalwane ngakhathazeki. Ngiyakhona kulamaviki laphelile in short nasiphuma uthilindo yemama namhla kwende njani. Hallelujah. Ngithi hayi mntana mina la siyakhona. Inkosi yomusa inibosise slowly but sure. Then ngifuna ukuthi ke uma sibheka ngifuna ukuthi ke siqale sikhulume le ndaba ukuthi njengoba kushiwo lana abazalwane ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu size enkonzweni ye-youth. Uma kukhuluma nge-youth kuthiwa nomuntu lolo youth ungumuntu osesimeni sokuthi uyi-quality sezwana abazalwane of being young, quality of being young. Ngamanye amagama kusho ukuthi ubuncane bakho ubusha bakho bune-quality. Konje equality in our language sithi yini vele kanti ngisithi masikhuluma kunale nkulumo lengathandi kuyikhuluma ukuthi bathi makoya lendwo lengiyo mara nangithi makoya ngimva kahle ngisho yes lele ngiyona yona kusho ukuthi nakuthiwa uyi-youth ngulomuntu lolo khona lo nale unalobu bekubunvo lobungiyo and wena umncane and wena lithi unama qualities amakhulu amaningi lama qualities lawo lobumakoya bakho kusho ukuthi you are vigorous. Ish nabathi uvigorous kusho ukuthini? Come on tifundiswa unamandla angisho wena unamandla lamandla langavimbeki njengoba umusha unamandla angavimbeki awutshele makhi muntu omusha unamandla angavimbeki nakufika wena ngoba umusha konke kumele kuvakale ukuthi la kunemuntu lomusha ingakho sidawumangala nasifike ekhaya kunemuntu lomusha kodwa likhaya libe lingcolile. Hello bantu abasha unamandla wena angavimbeki kumele konke nakukhona wena kunetilo kumele tikhweshe tihlale ngabo nonina ngoba kunemuntu lomusha. Awusuye umuntu nje lomusha quality
ihamba embili enthusiasm la mandla lawo lathi iqhubukela ngaphakathi kuyatendakalela self motivated, self pushed, self wena ngoba umusha la kunemuntu lomsha khona kumele ngabaze bamtshele bathi sukuma kuyahlatshelela aningizwanga because you are self enthusiasm self laba bekuthi baze baba dibude ukuthi lokusha bami le meaning ukuthi ngimusha nje ingiyo yini iphelele yini am I self motivated nginaloko ugcugutele kaminene kwami angidingi ukuthi ngize ngigugutelwe kube nekugugutela lokuchamuka ngaphandle but self in everything anyway na kuthiwa njengoba unjalo rashness khona lapho rashness uyarasha into zakho zenza kanjani wena siyarasha umuntu omusha uyashesha naso uyarasha uyashesha umuntu omusha akenza izinto nabathi bayakubita noma bakubita akubite makwakho yes ba mo hayiwe nabathi bayakubita uthi ma ukhona uthuzane umusha une quality and when you rasha into zakho uyabona thina sesisukuma manje nje sekufuna uqala ubambe isitulo usime uve ukuthi ngisime kahle but umlomo usha uyarasha nabathi nje usukumele etulo which means JOS wherever in the church la ukhona timbo nakhona wena kumele tivuke tibe lihlale ngabononina ngoba wena ngulo rashako awusiyo wena slow tshela makhi kano slowness ufuna ngathele kwakho uyini wena uyiyouth umusha akade kuthi nawo siso salukati akukade kuthi nawo awukakabi ngimake wena emavolo akho sane Greece sine inkosi yana sesikhuphuka itepisi sekufuna uqaphelisise bathi wena uthi tete nakuya kule entulu ngoba umusha youth nakwenzeka izinto kumele ujampe usukumele phezulu akudingi ukuthi ubishop azathi inwaye mfundisi igama lapha yana ngabatshela amagama ngifike ebagethini ngasangifuna uphinze ngibuye la kube mvu khona ngifikile mina ngisuke emsidami athi ofike emva kwami kwenda njani kani mina ngisuke emsidami sengifikile wona umuntu ofike emva kwami sengikhona mina sengisepulpit nokwenda kulamanye amaprinters uyafika uthola ukuthi uyofika sewutawuvala ngikhani saqhamuka imakwabo isaqhamuka sewutawuvala injumayelo hayibo umusha jump utshele makhi jump umuntu lomusha njalo lokuthi into takhona tiyatotoba kodwa lo mfuthi musha kuyatotoba nkosi yami hayi umuntu lomusha uyarasha into takhe tiyashesha haleluya enevuma leli into likhuluma manje livumeleli ukuthi as they say you are youth you are inexperienced ngoba wangalivuma ingako sitawuba nenkinga wangalivuma ukuthi wena you are inexperienced enela kushayeke nathi bafundisi la oh yes baba ngiyabonga kungisida manje okusho ukuthi wena awuna experience ayulwathi lwakho lincane yeah man lwathi lwakho linjani lincane wena etinto letinyendi noma kukhona la ungeke ube nemava khona kukhona la ungeke ube nemibono khona ukhulume ufake umbono ngoba kunelwathi lo sengakafinyeleli kilo you are inexperienced that is why ufanele uvume kusolwa ufanele uvume kuyalwa ufanele uvume kucondziswa ufanele uvume ukutshela ukuthi la awendanga kahle manje hayi kwangathi lapha abavumi bathi konke abantwana befinyano bathi konke bafundisi babo and be ready angisho nathi kufuna siphize sikhule futhi ngihleli ngedwa nje ngibalisa nami ngalethi inkinga lethi shuwo ngumfundisi athi simtshela dona nami ngibalisa baba umtshali ngibeka lapha ngiyabeka kuyavuka la kimi ukuthi ungumalusi
Moya longcwele uyangithatha ungiletha kumalusi wala emhlabeni, umalusi wala emhlabeni. Lolo lusathi imbudi, lolo lusathi inkomo. Ngakhule ekhaya inkomo ikhona lenye bosinayo ibeka lijogo uthi uyayibeka lijogo uthole ukuthi yakofula ayifuni. Khona lenye bafundisi le utawuthi na uthi ubeka lijoga uthi Jesu uthatha lijoga lakhe ngoba njani ilula utawuthi ubeka lijogo ifuna ukujengisa ukuthi nginethi imbono vomine asibabekedeleleni. Bayashesha bashesha nokwenza amaphutha kanjalo ngisho vele bashesha in all aspects of life. Hallelujah. Hallelujah. Lenyo suthi sayelusile mfundisi seyihambile seyisemabeleni idle emabele bantu ikubangele emacala. Ungimelusa ngisho ibekedelele batakubita bakubite bakucharge sometimes bathi ngoba tidlela nakufuna malini. Atuzwile nje yasejoy esidlile. Nkosi yami sekonakele ijapa ama fence. Hallelujah. Asikhuleni nathi asikhuleni singabakhulisi sisalele ngemuva. Kwafika kimi ukuthi we need to grow nathi moya kaNkulunkulu wangitshela kahle athi lalela la kukhona lele ngeva baze bayayathi labalusile batawuvuma nami lele ngeva lebathawu namhlanje ingoma sithi ithole bethi hola ngivet futhi vele uyathanza uhamba phambili kilahlekile. Asikhuleni balingani ba asikhuleni si understand kunalelo ufuna ukukhuluma ulokuthi iyapi yona le ayikuva ilokuthi iyapi yona le iloku yakhathula yahamba iyala ungafuni khona kodwa solo umelusi wayo uloku uyabuthi iyapi le kodwa iloku yakhathula. Then ngizothi they are in experience umuntu omusha ibambele yokuthi wena njengoba kuthiwa umusha you are in experience ulwathi lakho luncane nikana abafundisi ithuba baneluse. Ake sinikene abafundisi bethu amathuba basenze njani baseluse ngale understanding ukuthi ulwathi lenginalo lunjani luncane. uNkulunkulu mbeke kulesikhathi sami ngoba uyamethemba. Hallelujah. Bazalwane njengoba sibasha we need to understand siqonze lenzaba ukuthi thina njengoba sinjena sinjalo and kuthiwa sine freshness in youth. It means you are always freshness typically associated with youth. Freshness nje abantu abasha bathanda izinto ezifresh. Lendlini siyaxabana mfundisi nabantu abami ngifuna ufakazela igama la freshness bathenga impahla manje abasayifuna athi ngoba lempahla zaserat hayi mama sezindala bathanda izinto ezinjani abantu abasha nze fresh azikadabuki sasezinhle ngingaqhoba kuthula umoya but hayi mama sezindala lento endala kangaka ayikadabuki. It's because of their nature. Basha bathanda izinto ezifresh but bayanqaka mfundisi igama nasebahlele ekhaya bangaseze endlini yenkosi bazothola izwi elifresh. Uthola ukuthi lo freshness babo sebasebenzisa intweni ezingalungile because bona basha. And ngifuna ukusho ukuthi njengoba balana bafanele ba-understand ukuthi it's an early period of development or existence. Isho ukuthi isikhathi sabo lesi sasekuqaleni sasesisha sekuthi bathuthukiswe badevelop sevana bazalwane. Then kufanele ba-understand ukuthi mina ngiphila esikhathini lapho vele se-development sokuthi fanele ngithuthukiswe etintweni ntonke kuyo yonke imikhakha yephila. Hallelujah. Kunetinkulumo letingitrile ngitithandzako letithi ubula uboshele entanyeni yomntwana ngisho bazalwane and buyasuswa ngaloko and kuna lenkulumo lethi libhotshwa lisemanzi liphindze futhi lithi umthenze uhlaba usena njani usamila liphindze futhi lenkulumo ithi indlela ikuta kubuphi kulabasembili. Therefore kulokulekha lokuba in experience kulokuba nelwazi oluncane
Sethembeni thina labadzala lesisembili kwenu. Yes. Libunjwa liseva. Libumba. Noma ngilolibumba noma yini kodwa nje libunjwa liseva. Ngoba laze la ngeva ngeke usakhona kulibumba. Wamiyekela lo mntwana akho make le ekhaya ahlale njengoba ula umshilo sihlala mntanami uthi ngoba mina ngathi laba sikhulisa kanjani bantwana. Khona lo mntana ofuna ukuva ngemntwana ukuthi uyafuna yini lo mntwana kuyinkonzo noma akafuni. Umntwana uva ngami. Kusasengaka wahluleka ukulibumba liseva lendwi ingene la kwaNcanga ukuthi wena uNkulunkulu umntwana yini uNkulunkulu umdzala nakathi khulisa umntwana ngendlela la yokhula ibele yakhe Nkosi noma samdzala angenzi njani angasuki kuyo. Then njengoba nina njengoba sengishilo lethi inkulumo lethi isho mfethu uthi indlela ibuta kulaba sembili ngiyacela ngiyakhuluma ake mane ubatise bafundisi bakho endlini yenkosi sekukhulunyiwe sinalenkinga yekuthi bani labasha njengoba kuthiwa bayashesha labanye babo manje yana mfundisi Gama sifaste mfundisi Mtshali sifaste sonke bafundisi bami sikhulekele ukuthi bani basindiswe njengoba basindisiwe phela bakasindiswa bagcwele lendlu ukuthi mahala lawo kunemalanga lesohlala sangadla ukudla asithi khukhumedi sevana bazalwane kwakhulekwa bese wena lozile kudla wamkhuleka ukuthi asindiswe nasane tinkinga kasakuboni wena ufanele ukuthi ungasolve tinkinga takhe sewuya ku Facebook sekunamake nje labamtholile yinoma kuyashisa uyababa uthi yamathi lo make lapha ku TikTok uthi yamathi lo mama ngizimbude mara bayakhuluma ngami laba kulabanye bantu laba bayakhuluma ngami yini bathi uthi yamathi make wase JOS uyamathi mama Bishop awukho TikTok khona mfundisi ngikhona mfundisi ngibabona nje ngoba ngikhona base bahlale bangede endlini yenkosi umuntu sewukhonza endlini sewukhonza ku Facebook then ufuna ukuthi ekubeni inkinga dakangazathi thathathise kulomunye umfundisi sikhona thina uthola ukuthi inkinga yalomntwana songa siyathi ngithini kini sethembeni bantwana bethu sethembeni awukudelo ngazitshela ngomakhelwane uyamuva yini umfundisi yemakhelwane ngitshele ukuthi umfundisi uthini kungenzeka singabe sezingeni nilindele sezona bazalwane ngenzeka singabe sezingeni mhlawumbe ufuna wena lo bishop ohamba ekunejetha lo bishop lo yakonjeyana ohlala kuphi kuphonjeyana onjeyana siyeza mfethu hayi angeke kuhlale kunje siyeza but kwamanje sasela sethembeni lokho lesiphethe kuyaphila siyakwazi sibethembile siyakwazi uma ngabe kuphumela lokuzala namhlanje bayilo hlobo lalomzalwane longilo wena nase unenkinga socabanga usitanga ehlula hayi sethembeni uNkulunkulu simise ngoba uyasethemba God has tested us wasibona ukuthi sifanelekile kungenzeka kube khona mhlambe engenako okulindele but believe me ngeke ufike kimi ubile emuva njani ube uzela usizo noma ngabe umdala noma ngabe ungakanani uNkulunkulu sibekile wasenza wasilola wasenza salungela ayibonga inkosi then ngifuna ukuthi njengoba unjalo wena uku early period of development usesikhathini esi-early sokudevelopa please allow ukuthi uNkulunkulu akhulise egameni lika Jesu haleluya ngifuna ukuthi kunanazi izinto ezimcoka ngobusha uMoses wathi siyohamba nabasha bethu nabadala bethu sifuna ukuhamba nani ngoba niyilo hlobo lwabantu sezwane bazalwane sifuna ukuhamba nani ngoba niyilo hlobo lwabantu
eninamandla angavimbeki nina ninjalo niyashesha ninjalo sifuna ukuhamba nani ninjalo ngoba sanishiya emuva lebandla lizokufa nje umfundisi acela ecede ukukhuluma kumele ukuthi nihambe nathi tonke indlela tekusebenta wonke ama challenges lesihlangabetana nawo ekushumayeleni lelivangeli ekuthwaleni lesiphambano khona noma sekungathiwa sibe sengozini yemoto babumtshali cishe sonke sihambile emhlabeni kwake kwenzeka kwelinye ibandla laziba Nkosi kwahamba abafundisi kwahamba ngisho noBishop wakhona kwasala noma sesikuthiwa sambile lisale ime iJOS because beninamathele kithi besihamba nani abasha bethu yonke into siyiphefumulele kini konke iJOS okufanele ube yiko kubuzwa lakini niyazi ukuthi masisukuma sibhekapi masiqala lokhu senzani ngoba nibasha niyashesha. I am telling you JOS will never die. Oh yes. Usho njalo Moses wayibona lefihlakala kufuna kumropa lokufaro uthi manje nothi uyahamba umtshela uhamba nabantu usayiphela ungakhohlwa singabadala nabasha la. Haleluya ngihamba nabasha bethu. Isinkulumo lokhuluma kahle uthi umthana ongumliba loya embili. Isho ukuthini lenkulumo? Ukusho ukuthi impilo nakunemthana impilo ayendi njani ayipheli lokho yokuqhubeka iyakuphi iqhubekela iyembili emaphupho aboyise ala uqhubeka aye embili ngoba kunemthana la ekhaya. Usipholi ngilobela nina ngilobela nina mposo Paulo njalo ngilobela nina izinsizwa ngikunikeza nje lama points ngifuna ukudla isikhathi sinenhlanhla sisebandleni ngishilo ngathi kunedibula ngitholela uyathi nelivila lelingakhona ukufunza lingathi uthi incwadi iBhayibheli kayiqala ngakuphi we have got our bishop usifundisa yasinikeza incwadi nje ube ne direction. Hallelujah. Direction giver. Hallelujah. So ngithola ngikhulume uyakwazi ukuthi kutholakala kuliphi verse. Uthi Paul ngilobelane na insizwa ngoba ninamandla. Zinsizwa zami. Zinsizwa zami. Zinsizwa zami. Ninamandla nina. Kwangathi nina aniziqondi ukuthi ninamandla. Uthi ngilobela nina ngoba nina zinsizwa ninani ninamandla. Akhona lamandla, I'm telling you. Kunethinto lapha endlini lembona kahle ukuthi angeke ngize ngikhone ukutenda leti uma phila angekho kodwa nakakhona siyatenda. Sihlalenza welebhenza kwelapha yana ihambela ugesi njalo nje. Sine generator encane ngisatshela isitolo siyahlala ebumnyameni sobabili na sizina sihleli nakangekho asibukeli petrol sinayo but wafika yena ngoba kunensizwa inamandla yongena iphuma yena enhlithweni yami ngithi Jesus hallelujah yongena phuma uyasithela petrol generator uthatha imoto uthenga gijima enza konke ngoba kunensizwa la ekhaya enamandla. Sihlale ekhaya kube warm kube mnandi ngoba kunensizwa. Lensizwa lesindisiwe le uyothola mako yaphethe izebe. Kunensizwa la ekhaya isindisiwe. Make wala ekhaya yaphethe izebe. Ngadibidi ngami. Ngadibidi ngami. Makhona wena uyimpendulo wena wamkela uJesu othena lebandla Jesus the only solution ministries ukuthi kule bandla lebandla liyimpendulo enukhona wena uyilunga wherever you are be impendulo. Hallelujah. Be the solution. Then uthi uDavide abantwana bayisibusiso esivela kuphi kuJehova. Uze uthi busisiwe indoda omgodla wayo ugcwele bona uthi bahlala lapha yana
uyabona lento nangihlala ngicabanga ngihleli ngedwa ngitibone sihleli nababa Nkosi endlini kunetitha ngaphandle asihlupheki thina abantwana balwa nezitha thina sihlalele bayayinqoba nguwe loyo utshele makhelwane nguwe loyo kumele badali bakho bajabule ukuthi batele wena Kwasomnye mama hlusha umntwana munye athi inkosi yangipha baba munye kodwa ungihlupha kwangathi bawu5 iba munye kodwa ebunyeni bakho lusizo lwakho libese ngathi nibangakula ekhaya lu5 ngoba abantwana mabekhona bema lapha emasangweni izitha azikhona ukungena ngoba kunabantwana ngoba bayisibusiso esivela kuJehova vezani ukuba isibusiso kwenu eJOS kuvezeni lokho egameni lika Jesu athi uJesu yena hayibo mina ngizonenza abadobi babantu haleluya uthi ngizonenza ini nina abadobe babantu ngoba ni fast nina ni good nishesha nisukumele phezulu nina mandla angavimbeki nina ni right impela ngifuna ukunenza abadobi babantu ngomuntu omusha loyo then ngomuntu omusha lona ngifuna ukuthi simbheke simbuke ekuthenini njengoba ithimi yethu ithi we are built by God ake sivuleni izwi lenkosi sengikhulume kakhulu 1 Peter chapter 2 verse 3 ngeke ukhone ukuthi wende lokhu uNkulunkulu la kuthume kona uma at a distance sezona bazalwane uma usekudeni naye yingakho uMapostle Paul athi bazalwane athi sondelani kuye uma sawunambithe wezwe ukuthi unjani sondela kuye alisho ukuthi yena uzoza kuwe nguye othatha isinyathelo sokusondela kuye umuntu omusha uthi lithi kuyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabakhe. Can you see how strong you are? Wakhiwe wena wakhiwe ngani? Ngetshe. Asasilive lelitshe le. We are built silaphayana. Lo built lo bhalela phayana uyi past tense ne past participle tense of building. Sisuka ku build ngisho. Already you are already wena njani? Sewuvele wena njani wena wakhiwe. Sewuvele wakhiwe. Then njengoba sewakhiwe njena usondela kuye iyithe eliphilileyo elinqashwe ngabakhi kepha kuNkulunkulu likhethekile ligugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya ubupriest obungcwele ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Sakhiwe ngetshe legumbi elinguKristu Jesu a cornerstone, a strong stone, itshe strong and eligugu elikhethekile. Therefore sakhiwe saba yindlu sezona bazalwane njengalokho siyindlu it means uNkulunkulu uphila kithi angisho bazalwane. Therefore njengoba uNkulunkulu ephila kithi asimvumeleni enze lokhu la sakhele kona. Angiphinde futhi asivumeleni uNkulunkulu kwenteke letingo leto leNkulunkulu asakhele tona egameni lika Jesu. Indlu yokomoya ngamanye amazwi zonke izinto ezenzakala kuwe izinto zakamoya. Akukho kunye okungekona ukukamoya okwenzekala kuwe. Ubupriest obungcwele ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekileyo kuNkulunkulu ngayo Kristu Jesu ngoba kukhona nasembhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekileyo ligugu okholwa yilo akasoze ajabiswa.
abanye bethu baphila impilo yokujabhiswa imihla namalanga ngoba bakude nalelitshe. Ingakho umpostoli Paul yasinga ukuthi sondelani kuyo ngoba ukuze ubalekele injabiso yilokuthi usondele kulelitshe eligugu elikhethekile elethenjwa uNkulunkulu ukuthi mawunalo awusoze wenza njani wajaba. Kuningi lesithithola sijaba kiko but bengingasho kuwe ukuthi uNkulunkulu Musa akusize usondele kulelitshe ukuze kuthi mawusondele ngeke ujabe. Ngizocela amanye ama-supporting verses. Isaiah 28 verse 16, Matthew 21 verse 42, Acts chapter 4 verse 11. 118 verse 22, Ephesians 2 verse 30. Ngicela ukuthi sifunze ku-Ephesians chapter 2 verse 19 to 20. Lawo lamanye ama-supporting verses still afakazela kona ukuthi uKristu Jesu uyitshe uma unaye ngeke ujabe. Ngifuna ukufunda kwase-Efesu elingelinye la supporter kubazalwane bese siyandlula. Asihlabelele kuphela sithi there is fire burning in my bones. Sizehlabelele nayingaqala manje ngiyakutshela nesamba ngedondolo sizawusukuma naso burning in my awungabi semlonyeni but mawuvuthe mathanjeni. Mawungasinikeza ukuthula. Lo mlilo wohlala umlilo bazalwane mawufunda ku-Old Testament kuyashiwo ukuthi wawubaswa kanjani. Ekseni khisha umlotha, entambama khisha umlotha. Do you know, are you aware of umlotha kithi spiritual ukuthi yini? It might happen ngenzeka ukuthi uvukile ekseni mhlawumbe kube khona izinto zenzile emini yonke wangazenza kahle but ungayolala nale nkuqunququ nalomlotha before you sleep. Ufanele ukuthi uye kuNkulunkulu Baba during the day impilile. It is possible ukuthi kungenzeka ngonile. Ingani livile nkosokuthanja ukuthi uJobe wenza njani. Mabantwana bakhe bahambile baye emaphathini. Job afanele aza bakhulekele ukuthi kungenzeka bonile. Then umlilo bazalwana wohlala uvutha njalo. Umlotha uyakhokhwa. Ukuze umlilo akhomlilo ongabaseka phezu komlotha. Inkunkuma angeke. Nomlilo wohlala uvutha njalo. Nomlilo owakhekela wohlala uvutha njalo. Lemvuselele oyitholela yohlala ivutha njalo. Le guidance oyitholela nje ukubuyela emuva yohlala ikukhumbuza njalo. Yiba guilty nangabe kuyisikhathi sokukhonza uNkulunkulu uhlele ekhaya ngaphandle kwesizathu esiphathekayo. Are you aware ukuthi the plan of JOS is not from our Father but it's from above? Are you aware of that? Niyakwazi lokho bazalwane? Uma ngabe awazi angiyaxoxela. Uyazi baba Nkosi khona umunye umntana wethu wasitshela athi baba ningenzana ningitshele kanti ukuthi njalo uMamandesi kuyafastwa la enkonzweni. Mina sengize ngibuzwa uNkulunkulu ukuthi awufast ngani ngoba JOS kuyafastwa njalo uMamandesi. uNkulunkulu wathi kwakhuluma ubaba wamisa yena ukuthi every Monday JOS sonke sibhekisa ama plate pants but nangakubuza really siyabhekisa hello siyabhekisa yini angisho sithethina we reconnect angisho sithethe we reconnect angisho let us reconnect. Hayi amacala asuliwe ukuthi besolo umkhohlwa Monday enziwe njani amacala asuliwe. Let us open a new page. Tshela maki sesivula ipage elisha ungabusasana lilo wohlala uvutha njalo egameni lika Jesu Nkosi omusibosisi. Awaniyazi lengoma yekeleni zamose ngizambusi sesayiyeka. Hallelujah.
Praise God. Father, we thank you. Siyabonga bazalwane igama likaJesu. Asambeni senze lokho uNkulunkulu akushiye. Nangakuthatha enkosini lokho ukuthi nesuka yakhashelwa ngayo. Nangakumukela enkosini lokho ukuthi ngosuku akhashelwa ngayo wasithatha isinkwa wasihlephula wathi lokho kunomzimba wami ohleshulwa ngenxa yenu. Wenzeni njalo ukuze nimkhumbule. Problems will come, but remember me. Tough times zizawufika ikhathi ezinzima, but remember me. Ukushiwa nokudelwa nokuthukwa kuzofika, but remember me. Wenzeni lokho ukuze nimkhumbule manikwenza. Makunkhumbuze noma sekuyisikhathi esinzima ukuthi I was hanged on the cross just for you. Izifo zofika, but remember me. Nize nimkhumbule. Alapho ufaka ama-CV bangakuthathi nala usothembe khona uphume interview fully persuaded. Uthi ngothetha lo msebenzi ungatholi next, but remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. To challenge youth, ama-career abanye basazochoose, abanye bayaqeda this year. Guys, ngicela ukuni-challenge nje once as a youth. Ngiyacela ukuthi asike sithole nalabantwana laba involved in politics. Yeah, let's study that because it's very important because phela sikhala nge-corruption everything in South Africa. uNkulunkulu akathembanga ama-politician, uthembe thina as a church. Uthize we are the head, not the tail. So some policies bayawenza agcina affect us all because as Elbushilo Bishop said, the influencer, so we can't influence at the back. We need to take the lead. Angazi kuyalungela mfowami inkosi ngapha bahlahle ngilindewe sekulungile. Yangiloko bazalwane in supporting that in Proverbs chapter 29 verse 2, you can check it in your home. Liyasho ukuthi when the righteous rule, people rejoice. But when the wicked, okay, little verse, when the righteous are in authority, people rejoice. When the wicked rule, people mourn. Here the situation is even like South Africa. The righteous are not in authority. That's why we see what we see. Bazalwane, you're supposed to lead. They are not in authority. The wicked rule. That's why we always complain, corrupting, etc., etc. Thank you. Be to Mr. Gospel. Jesus.
And then i-top up ufaka u-500 rand. You can top it up each and every month, minimum 100 rand for 3 years. Uloku top up until ize. Ngiyabonga bazalwane. The price exorbitation. Our prices are very high. We told them to compete when China Mall na Semaraba start na 50 rand. Maufika na makai 200. Our prices are very high, and bank maseba thola ukuthi kanti umuntu lento uyikhupha ngalo, you are losing your customer base and the reality from the customers. Let us be reasonable with our prices. Ungabe sufuna kuba millionaire by overnight. Calculate your cost and have a reasonable cost of price. And also for those who are working for companies, because Tandegile is speaking about entrepreneurship, there is also entrepreneurship. If you're working for a company, look into your company vision and look into how can you be a valuable asset in your company. Research from the peers of your company. For instance, go to Vodacom. The guy who developed, please call me, Vodacom is owing that guy millions now. And that guy used the company resources. Why research, Angie? Inkosi sendile umusa bazalwane. So ngithanda ukubonga uNkulunkulu lo sendele le conference yaba impumelelo. Kwesibili bazalwane ngithanda nonke bazalwane lenikhona ngokuthi igaba kweteni. If nina bekasasho bamango, if ubengekho bazalwane le conference bengebe impumelelo. So thina nyalo nje siyikomiti sekubangazuthi siyayati lento lesiyendako kanti lutho. Ngobe nini nifikile nabakhona, haleluya. Sebangathi committee yakwadi plan. So siyabonga ukuthi niyakwadi kusenta ngathi siyakwadi plan, shayele inkandla bazalwane.
hallelujah. Laze nasena ngoba ngathi sibantu labakwadi kokuplana if bengekho bazalwane hallelujah. So siyabonga kakhulu isikhathi senu kudela ingubo zenu kudela imndeni yenu bengabe khona lokunye lengabe ngiyakwenda hallelujah. Kepha nikhethe ukuthi nikuthini into endlini yaNkulunkulu. So masingakuthathi kancane lokho bazalwane hallelujah. And lokunye singathi sesidelile ingubo zethu nokulala comfortable nexpenda isikhathi nemndeni yethu noma ngabe khona ifunction thizeni lokubene ngabe uyattendile wakhetha kudala bese kuthi egcineni masohamba sophindze uhamba ngalendlela lofike ngayo hallelujah. Man Bishop uTolo ukhulumile wakhuluma ngeinstruction wathi let us pay attention to instruction bazalwane hallelujah. Masiphuma lana njengoba sitinikele senta la ku youth conference saphuma ngeliningi lethu senta leso sinqumo sokuthi siyaphuma siya ku youth conference masihambeni sente the very same thing nasemabhenjini hallelujah. Yathi bazalwane emindenini kuvamise kuba khona ukuthi mhlawumbe umuntu noma ilunga lemndeni makuthiwa la khaya mhlawumbe khona into leshodako hallelujah. Kuthiwa mhlawumbe khona into leshodako athi yena akekho akatholakala ukuthi into sida. Kepha mase kuhlangene umndeni wonke lo muntu makuthiwa sekushoda shukela so yakhona khipha imali yashukela. Kepha into lebekude shukela ekhaya la kahlala khona hallelujah. So masingabi ngilabantu njengoba bekasasho Bishop ekseni ukuthi emabhenjini asikho kepha conference sikhona hallelujah. Bangathi makudingwa shukela emabhenjini singabi khona kepha makudingeka shukela econference sibakhona. Lokho kusikhombisa ukuthi sina asisibo bantu nabeneliciniso. So ngithanda ukusho lokho bazalwane nginonke ukuthi siyabonga as youth committee and siyabonga na ku pastorate for its support and the guidance hallelujah. Because ngaphandle kwabo nathi kude lesingakwenda sikwende kugangcono kepha uma sihamba nebantu abadala kuthi noma sesibambeka la sikhona ukuthi sihambe sobuta kibo sikothi sithole ukuthi sithole intululeko. So siyabonga kakhulu bazalwane sihambe sibuyele emakhaya siyayikhonza inkosi. Bathi noma sifika emakhaya sihlala khona kube khona ishintsho labalibona ngokithi kuthi indeed sibuya econferencing indeed sibuya emvuselelweni singafiki ekhaya siphinde sibe ngibo labantu lesihambe singibo hallelujah. Kuloko nje bazalwane ukuthi siyabonga kakhulu nisibongele emakhaya sisibongele nakubadali labanivumele ukuthi nide into khonza inkosi amen. Kwesibili bazalwane la ngicela ngiko bamango uthi ucela before that siyathanda kubonga na ku Dipdani senkhohla siyabonga kakhulu iDipdani ihospitality yenu baba mangathiwa nje Joy S iba ne hospitality industry sibeka na Dipdani hallelujah. Let's wena baba uthi ke Bishop vele nifute yena hallelujah. So ngaloko bazalwane ngithanda ukuthi siyabonga sifike konke kulungisiwe nenzawo yokulala zange sasokola hallelujah. Nalaba labafike bede ingubo kude umuntu abekalele ngaphandle naloko siyabonga nokuthi bazalwane sinalo lelithando lokuthi silale ndawonye sisitane kungabi khona umuntu ophuma eceleni ukuthi soyabonakala ukuthi lona akanayo ingubo lona akanaso sponge hallelujah. Kude umuntu wafika kimi wathi manje naninayo indzawo yokulala noma ngabe beyanganako but ugcinalela kanti shele kahle nani. Siyabonga kakhulu nabo make labangale kitchen siyabonga kakhulu bazalwane siphatheke kahle inkosi emusembusise amen. Mangabe ukholwa ukuthi kulona wavuka kwabafile uma ukholwa ukuthi lo ithuna lakhe lingenalutho nanamuhla then kusho ukuthi ivangelo lishumayelayo ivangelo elinesiqiniseko sokuthi masindlula kulomhlaba siyonikezwa lokuphila okunaphakade. Kumele lo mlayeze ntambama lothi kukhona ukuphila kodwa lokuphila akufiki noma ngabe ngabani. Lokuphila kusendodaneni kaNkulunkulu eMjesu Kristu. Ayikho indlela uthi ngiyindlela neqiniso uthi akekho ozawufika kubaba ngaphandle kwami. Ngaphandle kaJesu akekho isubstitute. Uma ngabe ubambe okunye esikhundleni sakhe rest assured mntaka baba
uzodlula uphinde ungene ekufeni okungenaphakade mawuvuka mhlambe mabavuswa uvukele kunengweni okungenaphakade impilo yakho yonke yangale ibe buhlungu uzufise kungathi kungabuyelwe emhlabeni uyolungisa njengesicebi ngesikhathi saso esadinga isikhathi sokuyokwenza ama corrections sathi nethi ngimane nje ngithola ithutshana kodwa ngaleso sikhathi ithutshana lizobe lingasekho thube sinalo elokumukela uJesu oshunyayelwa manje elokumukela uJesu manje sisesemzimbeni kulempilo yesikhashana noma ngabe lempilo ithafu kangakanani ayingabi ireason yokuthi uhambe ungenayo uJesu sithe emini batabasha ungalenzi iphutha lokuhamba ungenayo uJesu impilo yakho yonke noma kwenzakalana empilweni yakho but make it a point ukuthi uyidondolo lakho makudinga ukuthi ufuna umuntu ongakusekela yazi yena ngaphambi kokuthi wazi ezinye izinto unguNkulunkulu ophilayo unguJesu onokuphila unguJesu ophilayo akafanga agcine ethuneni sikhuluma manje lithi izwi lenkosi uyasinxusela usalindile nje ukuthi nawe umane uphenduke usalindile ukuthi inkosi awumane nje singabuyele emhlabeni kuyolanda ibandla kwamanje kungazuthi nanguya usalidinga ithuba leso sikhathi usadlala kodwa kukhona okunxuselayo ukunxusela ngoba uyazi ukuthi uyakudinga lokuphila kukhona umuntu ophila kungathi akakudinga ukuphila okunaphakade enza isinoma ikanjani kodwa iqiniso lithi uyakudinga lokuphila uJesu uyazi ukuthi uyakudinga yingakho kwamanje lithi izwi lenkosi usasinxusela abangcwele ukuthi kumane naloya ngoba ukuphenduka kwethu kushintsha enkulu inhlokomo nenjabulo ekhaya ezulwini inkosi yomusa inibusise lo Jesu simkhonza Thank you so much ukuthi wonke umsebenzi kodwa izulu kubona ngathi ushoda ngegazi Nesiyajabula sithe inkosi yami lona uzoshumela kusasa lithi yebo uyazazi ezokushumela kodwa ushoda negazi sengayiqonda lento ukuthi sigcwele singabafundi siyashumayela sihambe sehlukana inkinga idala ukuthi abanye bashumela igazi alikho ngoba malabhalo obhanqotha amaHebheru uthi igazi likaKristu likhuluma okungcono kunegazi oh my God kunegazi lika mama wena ushumela iqiniso akuyena kodwa igazi ngoba legazi liyakhuluma kibebongazi why inakhonfaza noJesu wafakwa igazi mhlawumbe wangena nje ngokuthanda abazalwane thank you so much uthanda abantu bokuthandwa awenzanga wrong lapho uthanda abantu bokuthandwa vele but now the blood of Jesus it reaches to the highest mountain it flows and it flows to the lowest valley. Oh, the wonderful God that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Ngithandazela umuntu othi indaba zesonto ngiyazazi kodwa ngikhumbula umfako igazi likaJesu. Athi makabhala Johana athi uthuma singasonanga siyazikhohlisa kodwa uma sizivuma izono zethu uthembekile negazi liyaqala ukusebenza igazi likaJesu lithola amathuba lingena lifakwa ngesirinje empilweni yomuntu kodwa lifakwa ngokuvuma the moment uvuma ngesikhani isono siphuma kungena igazi likaJesu akekho ukuthi mfundisi namhlanje sinova lenkonzo bengithanda ukufakwa igazi likaJesu ukuthi umzimba phambili Moyo halalela
ngempela khona sikhumbuza zona ngoba esisikhathi sigcina sithi singakholwa ukukholwa kwethu bese kuyakhohlwa ukuthi kunemaphakade la funa sidlulele khona. Muhle Jesus. It's uphanyeke wazophanyeka phezu kwentaba wena ucabanga ukuthi kuphelile ngawe usathane wena akazange akhisele phansi ehosheni ukhuphuke nawe wena owabona ingwe ikhuphuka nenyamazane yoyineke esihlahleni he reaches noma ngabe wena udonsele wena ubona impisi idonsa inyamazane yoshona ngephansi esihosheni it falls Jesus, in the name of Jesus, I am the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I am the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I am
On behalf of the Bishop's Office and the Pastorate, sithanda ukudlulisa amazwi okubonga kakhulu bazalwane, because ubukhona benu busho ukuthi nine nathi siyasebenzisana. So siyabonga kakhulu ukuthi niphumelele ukuza la enkonzweni ukuze sikwazi ukudumisa uNkulunkulu sisonke kanye kanye. Sithanda ukubonga kakhulu kini bantu abasha ukuzimisela kwenu ezintweni zonke. Sithi uNkulunkulu akanibusise. Sibonga kakhulu even nangapha abahlabelelisi bethu siyabonga kakhulu ukuzikhandla kwenu nokuzinikela kwenu. uNkulunkulu akaninikeza amandla niqhubeke njalo niyenze lenkonzo. Inkosi yamsana inibusise. Kunamazwi akhulunywa nguPaula athi uma nina njengebandla nisebenzisana nathi singabafundisi umsebenzi wethu uba lula ukushumayela ivangeli. Hallelujah. So thina siyandinga singabafundisi ukuze sikwazi ukushumayela ivangeli likaBaba uNkulunkulu. Khulumile umfundisi la wakhuluma ngeliyi-1 nawo. La lithi you as a youth you are the situation changer. Uma ngabe sikhuluma ngomuntu ozoshintsha, sikhuluma ngomuntu ozothi mayefika la kuno bad khona ashintshe enze kunube nokuthi. Sikhuluma ngomuntu ozofika athole kunama absenteeism afike yena adale upresent. Sikhuluma ngomuntu ozofika izinto zingenzeki but ngoba yena ayi situation changer afike achange izinto. Then thina sizoba namandla okwenza inkonzo kaBaba uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bantu abadala singabafundisi siyabonga ukuthi nani nikhona ukuzosupporta i-youth. Nibone abantwana benu ukuthi bakhona la kunye nathi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise anipha amandla futhi aniphe nempilo niphile kakhulu. Inkosi yamsabusise. Ngithanda ukusho lokho abazalwane ukuthi abalimi bethu bahlala nabazali. Njengoba nizobuyela emakhaya ake kube kuloyo naloyo afike athi kumzali wakhe abefundisi base-JOS bathi bayabona ukuthi uvumele ukuba ngiyohlala le namalanga amathathu ngekho la ekhaya. Nisibongele kakhulu nami bomama kubobaba bangekho lapha hambale nifike nisibongele ukuthi akuvumele ukuthi uze la uzokhonza kunye nathi. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu akanibusise aniqine aninikeze amandla. Ngiyaqabanga ukuthi emabranchini wethu mambishop izinto zizoshintsha.